Ovaj je projekt namijenjen nastavnicima kuharstva i mentorima u ugostiteljstvu. Konfi od pilećih bataka, koji imamo prilog kuhanu brokulu, konfitirane šeri rajčice i sotirani mladi krumpir sa čipsom od kože piletine. Ovo je jelo složeno, ima nekoliko načina pripreme, a konfitiranje, odnosno priprema konfita, predstavlja jednu tradicionalnu metodu koja se pretvorila u modernu metodu. Pileće batke začinimo solju i paprom, oko njih stavimo razno korijenasto povrće izrezano na veće komade, sve skupa začinimo, prelijemo odnosno nadolijemo maslinovim uljem da pokrije sve zajedno. Ako imate vremena, možete ovo jelo malo marinirati, međutim može se i odmah kuhati. I kuhamo dok ne dobijemo fino meso, odnosno vidimo da se bacima počne slačiti koža, odnosno da se meso počne odvajati od kosti. Također, zajedno sa mesom i korijenastom povrćem, u ovom slučaju možemo pripremati šeri rajčice u konfiju, s tim da su šeri rajčice odmah gotove, to jest gotove su kad vidite da prva rajčica pukne, molim vas izvadite ih van i čuvajte u maslinovom ulju do upotrebe. Što se tiče priloga, mladi krumpir ćemo najprije kuhati u posoljenoj slanoj vodi 15 minuta, nakon toga izvaditi, sotirati na maslacu ružmarinu sa malo začina. Što se tiče brokule, nju ćemo kuhati također u slanoj kipućoj vodi, vrlo kratko, samo 5 minuta. Nakon toga, da bi ostala zelena i vrlo živi boja, vadimo ju u vodu u kojoj imamo dosta leda da ju šokiramo. Kod samog serviranja stavit ćemo ju malo kipuće vode, začiniti blago soli i papra i maslinovog ulja. Kože od zabatka ili pilećih prsa skinemo s mesa, nakon toga ostružemo višak masnoće i mesa i položimo između dva papira za pečenje na pleh. Stisnemo i stavimo peći u pečnicu 10 minuta na 180 do 200 stupnjeva da dobijemo finu hrskavu kožicu. Kod samog serviranja ovog jela potrebno je pileće batke izvaditi iz ulja, dobro ih ocijediti od kapat, staviti nekoliko minuta u zagrijanu pečnicu da dobe lijepu koricu i smeđu boju.